الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. ثم الصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رب اشرح لنا صدورنا ويسر أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعله يوم القيامة حجة لنا لا علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. May palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala, kasakahan kasalihan dende palillah, tala tapit bidda tampat binaybayan si katalingkal alam, akurukkaam tukbalan tewi insahan na puji-pujihan si Tuhan tewi Allah, sarta duk salawat duk salam si panghu tewi kalasahan Nabi tewi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, latunne si me ahli pamilyane, tujuh kasahabat-sahabatanne, tujuh si manusia yang nuhut bakkas limpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai si eleu kiamat. O Tuhan Allah, aku tebi kemon bangpain kita di urungan Allah subhanahu wa ta'ala ilmu maka manfaat duk pagmanfaat ni si kita ilmu pangurung ni kita duk bangpain tahinang tebi tabang tiyaw si ellew kiamat ilmu tebi inin gay makalutang kita bi nganik des kita bi paling apinar ka jahannam. Menjadi mereka pungtinayan si agama Allah subhanahu wa ta'ala, sisang iniinin iene bilang pamahagi ko si kaam, panak kutudyo kaam mang dalil usiki ni tausi kwe kami amban bidda binawas sa bidda mereka kitab-kitaban. Yeneru masi pehep itu sugpat sin me maudu tabisarawe ku si me elleu si mana malu mabinyaan. Yene sugpat sin maudu yene bangdalil kayuhin pia tuu si lambung na ininen in kalapas din di ilaw dunya nabi bang ilaw akhirat. Yene kalagihan we manusia hinati ininen sobra pe atawakan
mas kalagihan ni peamban kinakan ni ruk inuman ni si Elio Ransani. Yene maudu ini ni maudu do yene kunsi sinsurga ubus adakun in kunsi miyaan gay pa in lukawe na inlawang sinsurga bangga niya in penne na impen na ininen iyene het bakas tinaitasabutwe ko kasinduehan amban me impen iin si kaisa amban me tasabutwe ko al-ikhlas iyo ne alhamdulillah sidanta tages-ges kun katukbalan no ko si kaam kemon. Si kaduwe al-yaqin iyo ne ruu katukbalan no ko. Si katelu iyene as-sidqu. Si kaampat iyene al-ikhlasu iyo ne ruu. Si kalime al-mahabba bakas ni Rudtabis Sarawe ko si ganta tages-ges kun. Takale rui. Ang takale ang ko kam hinyas kam pen me awahiin okay. Ko ito sugpatante in maudu tiga iyo dohek ka gurute ambat sa kite patulus de bang kite painte lumasud. Bang kite ara-ara sumape nignal sa kaam sumape sine parkala ini nempege parkala itu en parkala akidah dibikaw. Sa hawa isag painte geget kun mahagi sisangin itu en sa akin gay ni takwal masi-masi pepain kinawali bilang panghurumat si kaame kakas bita-bigda lahat ng lahat. Si kaenem amban me syar amban impen sin kunsi sin kalimat la ilaha illallah. Yene pa in bahasa Arabin al-qabul. Ine in kabul inin bang si bahasa te iyakan suksama. Yene pa in pagtayma. Pagtayma ininen yene al-munafi lirrad. Yene bang niya pagtayma anong tayma ano in kalimat la ilaha illallah. Ga niya Tuhan patut pagmamaryawaan bat malengkan Tuhan Allah tantunen ga niya lu si kau in pagrad atinen in di pagtayma. Rad ininen pinangga we no. Pinambalan we no in kalimat la ilaha illallah. Ada kun in qabul opposite simrad. Bang niya in pagtayma anan in pangamban nun bang niya pangamban nun sin la ilaha illallah anan in pagtayma nun sin kalimat la ilaha illallah. Sugpatante in bisara sa may kaulamaan faqad yaquluha man ya'rifuha. Bang patek kaniya nga niya misarane niya nga lapalan sin kalimat ininen. Ini kalimat la ilaha illallah ininen lakin la yaqbaluha mimman da'ahu ilayha ta'assuban aw takabbura. Sumagwa gay inin tinayma ne ine binowe kalimat ininen. Duk ine ne pangampen we kalimat ininen gay tinayma ne sawag niya ta'assub. Hindi ko bang ini ta'assub ini siyakan. Ini ta'assub atawakan takabbur. Ini takabbur magmalangkew siyene we in iye tao. We in iye mas sobra pe langkew nin amban Ginoo kalimat la ilaha illallah ininen. Kay mantay ko bang ini in sampurna pagtayma. Bang ine makna sintay maininen wal qabulu in pagtaymain
يعني hatinen أن يقبل كل ما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه سوبي تيمأنه kemun ine binoo kalimat ininen silabeyan pangatayan ni dukdella ni fayusaddiqu bil akhbar wa yu'min bi kulli ma jaa 'anillahi wa 'an rasulih yaqbal dhalika kulla wa la yarud minhu shay'an sinabennal we'ni in kemun aka Allah subhanahu wa ta'ala silabeyan Quran, silabeyan hadis sahih, kinahaga dua ni gani apag dua ruwe, kinahaga dua pengatian ni ilagtikan wa jalla ni, wa yu'min bi kulli ma ja'a 'anillahi wa 'an rasulih yaqbal dhalika kullah, duk kinahaga dua ni in kemun ine tekka amban Allah subhanahu wa ta'ala amban da'ak amban pamegesan wa an rasulihi duk amban rasulne yaqbal dhalika kullah tinayma we'ne kapung tinaihan wala yaruddu minhu shay'an duk gayne pinanggawe ni atinin tinayma we'ne duk gain amban we'ne amban me daakan Allah subhanahu wa ta'ala amban peges Allah subhanahu wa ta'ala bang niya daakan ini dan sikan tak tages-ges. Bang niya pamegesan, inambanan ni kapung tinaihan, we dan buwa. Iene magsabennal, iene tinayma we ine in kalimat, la ilaha illallah, biqalbihi. Duk pangatiyan ni, walisanihi, duk iene dalla ni. Pen Allah subhanahu wa ta'ala. Pen Tuhan tibi Rabbul Alamin, sinifatu Allah subhanahu wa ta'ala naan si ayat song binassaku ininen sarta tabalik tewi inin kemon. Sinifatu Allah subhanahu wa ta'ala imme siye bangsa mu'minin. Ini bangsa maracaya si Allah subhanahu wa ta'ala bimtifalihim pegi'wei tinuhut we'ide ina tekka man Allah subhanahu wa ta'ala. Pinabaran we ine tekka man Allah subhanahu wa ta'ala sila ben rasul ni wa qabulihim duktinayma we'de wa adami raddihim dukga pinangga we'de sarta inambana we'de indakan Allah subhanahu wa ta'ala mangpen Allahin kahagad kiyaw sinyaan kahagad may bangsa mu'min takot ay si Allah subhanahu wa ta'ala bang pain kita bitawilan ang bangsa mu'min. Sifat gelal ni kapungkinain landu kahap pinakale sumaguwa niya pain suwehi ng nakikita kagelalan alimiyaan. Pero Allah subhanahu wa ta'ala amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير مكة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم بما أنزل إليه من ربي Ini pinaturun si ang bantuhan ni wal mu'minun. May siya bangsa mu'min. May siya bangsa mu'min. Kullun amana billah. Dukemon siyin. Amban Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ni. Sampai mu'min puas amban siya. Amana billah. Magkahagad si Allah. Wa malaikatihi. Sini malaikat ni. Wa kutubi sineka kitab-kitaban ni wa rusulik sineka rasul-rasulan Allah subhanahu wa ta'ala la nufarriqu baina ahadin min rusuli ga pinagbidda we kami di antara dangan ang banday karasulan li
Hatinan kinahaga dua din kemon ka rasul-rasulan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qalu sami'na, duk ina bisararin, sami'na, atakale kami, wa ata'na, duk tinuhutuwe kami, gufranaka, maku kami kampunan si kau, Rabbana o Tuhan kami, wa ilaikal masir, duk tuju kau rin pamulianin. Pemantay ko ayat ininen, qalu sami'na wa ata'na, magtaat tuju Allah. Tinay mauwe in parabaakan Allah. Inak mag-iman si Allah subhanahu wa ta'ala sin itasabut lay tinay mauwe din ikatong tinaihan si agam Allah. Iyan tadi al-qabul. Iyan pagtayma si ine ni pinturo Allah subhanahu wa ta'ala. Si ine parabaakan Allah subhanahu wa ta'ala. Qulu amanna fa Allah ta'ala surah Saddi. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna, qulu bisarahun bi amanna billah, magkaharap kami si Allah, tayma kami magkaharap kami si Allah, wa ma unzila ilayna, do ini ni paturun si kami. Wadiddul qabul ar-rad, tasalasay din sini, fa inna hunaka man ya'lam ma'na ash-shahada. Sabenal ni amban me manusia tahati we in makna sin syahada ini dengan kalimat la ilaha illallah wa yuqin bimadluliha. Sumagua kita sebut kuan siniin tahati we bang ini maksud sin kalimat la ilaha illallah, walakinnahu yarudduha kibran wa hasadan. Sumagua irejek we ne gak tinai ma we ne pinambaran we ne si buli-bulian ne sabab kibir ne dukine jijjil ne inggit ne si kalimat la ilaha illallah. Bang payamanten me Yahudi, bang payamanten me Nasrani, sini bangsa Yahudi berakkal hipsiin, demikian bangsa Nasrani berakkal sarta katauhan wede in kalimat la ilaha illallah ininin. Bang ini madlul, bang ini in binooni ininin, bang ini kabayaan sin kalimat la ilaha illallah. Sumagua gak tinay mauwe din duman we gak katauhan we de katauhan we de kapung tinaihan sumagwa kibir so ini pagmanangkyaw relay wa hasadan ini kaastel din si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini din Allah subhanahu wa ta'ala alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Ini sila manusia binawahan oleh kami kitab atau akan pinaturunan oleh kami kitab. Inuruman oleh kami kitab. In kahalan de ini kapung tinaihan ya'rifunahu katauhan we de bang ini kalimat la ilaha illallah ini. Bang ini Quran ini kama ya'rifuna abna'ahum ko isa ko ini pangatao di anak de. Pasti manama tarang. Katauhan we de. Sumagwa sa kibir de lay sa astel si painte siyene agama Allah subhanahu wa ta'ala wa inna fariqan minhum duk dapensed amman siyen la yaktumuna al-haqqa pinapukwerin kasabennalanin wa hum ya'lamun duk inkahan de kinatauhan we de bang ini in kasabennalanin wa hum ya'lamun kinatauhan we de sumagwa kibran wa hasadan sawin pagtakabbur de dukene pag malangkyore si Allah magmalangkyaw re dukene kastel de kainggit de si pamarintah Allah subhanahu wa ta'ala hangkan tinumbasan si Allah subhanahu wa ta'ala wa ghairil maghdubi alaihim waladdallin insiye kinastelan ni Allah subhanahu wa ta'ala dukene lanan si Allah tataman kinastelan we ne sabaw kinatauhan we de gahininang we de wan nasada kin nasara gay katauhan de sumagwa masimas ito pensing hina. Yan painte in al-qabul na kapung tinaihan. Demikian ini isa bangsa musyrik. Sadia man painte ahlul kitab. Yan ay Yahudi. Dugnan. وكذلك كان المشركون يعرفون معنى لا إله إلا الله. Demikian kaniya ang isa bangsa musyrik. Yan ay painte na Hinduism, ni Hindus, ni Buddhist. May painte magsumba may kabe o may sapi. Si may
Me, painte si may lahat India, hek kayo si may lahat Indonesia, hek kayo si atag Bali, painde. Hek kanan si ini may siya musyrik. Tahati pwede in kalimat la ilaha illallah may kapong tinaihan. Sumaguwa, pwede sabot ko ang siniin takabur de. Demikian Fir'aun, la'natullahi alayh. Di si Abu Jahal, duksad di pe amban ni maisi manusia nukumeain. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahati pwede in kasabin nalanin. Tahati pwede bang sine, bang ini bino Muhammadin. Bang ini pa inte yene madlul. Bang ini pa inte yene makna sin kalimat la ilaha illallah. Tahati pwede. Sumaguwa sa takabur rin may kapong tinaihan dilikaw kitibi dilikaw. Niya may manusia tahati wede in la ilaha illallah. Tahati wede in kasabin nalanin. Sumaguwa sabab takabur de. Sabab pagmamalangkeo rin na'udhu billahi min dhalik. Bang paing kitiri pinatalibon ni Allah subhanahu wa ta'ala manamitsinin. Pin Allah subhanahu wa ta'ala nga kasinisi manusia iyan. Pin innahum kanu idha qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sabihin ng insiye kaniya andele. Inasiya bang sa mushrik? Idha qila apabila ni binisara si siye in la ilaha illallah. Wega niya Tuhan sadiwat malingkan Allah yastakbirun. Magtakabur siya. Magmamariyata sila Allah subhanahu wa ta'ala. Katawan ni kasabin na namin sumaguwa yene insiga tinimo edi sabab takabur dile. May kapong tinanihan ibut-ibut hubaya lella parinde abahi manakanak bangtarlan in kasabin nalanin taymaon in kasabin nalanin bisan pe amban salite maisiban kite bisan pe kulang ilmu ni bang kasabin nalang pagbisarahin subay tayma kiti dumain subay pinayamanin bang sine makatambus sa niya anin bang sine makaabot darajat niya anin bang sine amban niya anin bang sine amban niya anin dumain na katong tinaim pagbisarahanin kasabin nalanin intag-intag kakasuwa uwe ite suba intay mate. Pagin bang sa mu'min kapatutan ni kasabin nalani intag-intag kakasuwa ni suba itay mate. Hit kape may example na kapong tinaihan yene suba itay mate ine pinatekkaw Allah subhanahu wa ta'ala ni syarab. Pinatekkaw Allah subhanahu wa ta'ala ni hukuman. Pinatekkaw Allah subhanahu wa ta'ala aturan. Isebun ke mo ini makahap gani ang makalat sugay tay mate daan webe sa niyan daan ni kapung tinaihan bang lusaben na rin pag-iman te tuju Allah bang lusaben na rin panayma at sin kalimat la ilaha illallah pasurrender tenebe in barante ininen inyawate ininen in kemon si barante inin tuju Allah subhanahu wa ta'ala fi Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu dukhulu fis silmi kaffah. O kami abar iman, paasik ka am sisil, ini silbininin, tinapsiran na sinduhe kalimat la ilaha illallah, sika sinduhan, iyene agama Islam, ka fakemon paasik ka am kapong tinaihan, sanyang kitiri mong paasik si agama Islam. Kaya ito pala ito ni Terukubus mauduin ni, siyene sharp sika pitu, last ni ininen, pag-iwalo pitu ensa, pitu, hadja sinabutin tu si ituin, sa taman pitu hadja kita pag-ipahinto si kawalu nin insyaallah bisan sa palabay-labay te nagdali in kawaluin sa si kapitu inin ni kita panaton yene pa ini al-inqiyad dok ni us mawduin yene al-inqiyad li huquqiha ansini yene al-qabul in qabulin panayma sila ben della dok sila ben pangatean nan si ini al-inqiyad bang siyakan yene pa inne pagtayma. Okay? Pagtayma sila bayan kakahinang. Atinin, in kemun kawajiban, pinawajib Allah subhanahu wa ta'ala subay hinangte. Iyan in alang inqiyad. Iyan pa inta sini bahasa may lugo si merang kepakyo submission. Atinin, sambatan na Tagalog pagtalima. Nini subay pasurrendet in ginawabarantin, iyan khudu. Ini panuhut pinturo Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sini pagtayma, kung ito panuhut pinturo, ini kemon daakan Allah subhanahu wa ta'ala. Mangpatek ka,
tinay mauwi te in kalimat la ilaha illallah. Kinahangad duwe te pangatian te ilagti ka na dala te sumawa abohat sikite in manggautaan iyahin. Ipikan al-inqiyad. Ang matsagite painte patulos ng buwa guro te bi mapakali-kali ulit ka guro dialin ko ito. Asyaratu sabi' yene pente syart si kapito al-inqiyad li huquqiha duk subay pamatate subay pakilumante ine in kapatutan sin kalimat la ilaha illallah. Bang la ilaha illallah kapatut na ine pende in la ilaha illallah ngay kompeto mangga niya al-amalu bil arkan. Hindi sinipente nutkum bil lisan ay tasdiqun bil qalb wa nutkum bil lisan wa amalu bil arkan. Ini subay dinang mugin anggaw ta barante ininin. Kuinge ikhlasan lillah terus ikhlas tuju Allah subhanahu wa ta'ala wa talaban limaradatihi lukine pamaku pagmehit-mehit sirida Allah subhanahu wa ta'ala fayanqad lima dallat alayhi kalimatul ikhlas umus in iye patuhut sini ini binoo kalimat la ilaha illallah ini. Paindambuak may ulama kasindoin ang bareta yung tiniatao may kitab pero binasabas sa ko. Kala Sheikh bin Muhammad ibn Ibrahim al-Hamad ng mga ulama hajja ininin hafidhahullah si kitab ni la ilaha illallah fa inni wala'alla al-farqu bayna al-inqiyad wal-qabul ini pagbiddaan yeni al-inqiyad wal-qabul kaya sinabuti kung sini al-qabul uk al-inqiyad bang ini pagbiddaan ni ininen أن القبول إن pagtaymain إظهار صحة معنى ذلك أتين patampalte pabaktulte وأسا بنا إن كلمة لا إله إلا الله إنين وأما الانقياد أداكم فإنين الانقياد يني panuhut pinturo فهو الاتباع بالأفعال يني panuhut pinturo rukakahinan sa kemon iyan painte amban bisara ni rukakahinan kemon iyan pain pabilang amban panuhut pinturo Allah subhanahu wa ta'ala. Iyan painte al-inqiyadu wal qabul. وقال الشيخ سديت من علماء السارة بيتو سنين أوغس دو هنال كم دالي بن عبد العزيز بن محمد عبد اللطيف لكن سما هو بعض الذين يكتبون في هذا الموضوع كسندوين أمبانين السارة sarta sinulat wede si pasal maudu ini pasal si kalimat la ilaha illallah yufarriquna bainal inqiyad wal qabul pinagbidda wede in antara al inqiyad bangini makna inqiyad lut bangini qabul lut bangini pagkaymain fayaqulun ina bisararin al inqiyad yene pa inte in panuhut pinturo al inqiyad hada amalun zahir yene ni kakahanin si katampalan ni tanda pagtapos Allah subhanahu wa ta'ala wal qabul lukini pagtaymain iyene ininin in amalun batin iyene kakahinang pangatian ga takite manusia sa makatawanihin Allah subhanahu wa ta'ala alladhi yene wa amalul qalbi inahinang sin pangatian al-inqiyadu al-inqiyad amalul jawarih hinang sin ginhawabaran wal qabulu amalul qalbi duk in kabulin hinang sin pangatean. Pasbilan ay kapungkihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala nabbut kite amban ayat ni kahit ayat Allah subhanahu wa ta'ala manunjuki si yene kalabihan sin al-inqiyad si kalimat la ilaha illallah. Pin Allah subhanahu wa ta'ala wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Sisine-sine pinasurrender wene impaluhan ininen tuju Allah subhanahu wa ta'ala sa ini magpaphap faqad istamsaka bil urwatil wuthqa tantunin
makakapot na iye si luwid mahigit ni luwid Islam atau akan kalimat la ilaha illallah. Qala Ibn Kathir fi tafsirihi inda hadhihi al-ayah, fa'in Ibn Kathir si tafsirnya balik sa kabihak tafsir ayat ini nih, fa'inni yaqulu ta'ala mukhbiran amman aslama wajhahu lillah. Inakaw Allah subhanahu wa ta'ala di sini-sini dengan surrender na impaluhan ng tuju Allah, hindi nahawaran ng tuju Allah. Ay, di makna akhlasa lahu al-amal wanqada li amrihi wattaba syar'ahu. Ini mag-ikhlas yung nahinang tuju Allah, nahinang tuju Allah, duk painte nut pinturo si panataakan Allah, duk tinuhutuin ini sinara Allah subhanahu wa ta'ala. Sila rin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa huwa muhsin, magpaphap si kakahinangnen bittiba'i ma bihi amar wa taraka anhu zajar. Ina tinuhutuin ini pangandakan sehin, duk tininggalan ini pamagasan sehin, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, tantunin makaantan na iye si antanan heget si antara duk antara Allah subhanahu wa ta'ala in iye gene inadab si el qiyamatu Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tafsiran Ibn Kathir balik sa pilihat kitab ni kapungtin si agama Allah. Tafsiran ni Tabari, Ibn Jarir al-Tabari, Ammar ibn Abbas radhiyallahu anhu ayat tawassay tagbawmian pada Allah Ta'ala, wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin. Di sini-sini iyan pasurrender si Allah, duk ini magpaphap faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Ini maksudnya Ibn Abbas ini kalimat la ilaha illallah. Hati ini magtabeddag din kalimat la ilaha illallah. Ini kabayaan ni duk ini pwede pamagisan ng kalimat la ilaha illallah tininggalan mo ite tanto na may kapong tinaihan niya ni iyan ni si hadarat Allah subhanahu wa ta'ala tabilang ni kiyo atawakan insyaallah in ka magparuntungan ni kiyo si hadarat ni si Eleo pagpuli. Pus billah ni kapuptihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala yara karaktumaha sumagawa insyaallah kalu-kalu rupain kita yung makaiddo pangajian anban na bisara bisan sa kulang-kulang bisan sa pandak-pandak bang pain kita yung makaiddo painte pangajian anban na iyan ina ako libinasa na hadjawe ko in kitab ininen sukul na tabuot tebi hapawakan tebi sarata tali tebi may kapong tinayahan si agama Allah. Sa tambahan ko in sharp nen si kawalu pandak te hadja pitulay debdegan tebi insyaallah duk si kawalu unen subay pain inkemon al-kufru bima yu'badu min dunillah. Ti kawalu unen inikemon sinumba saddi at malay saddi aman Allah subhanahu wa ta'ala niat tebi batil pa inikemon ka tumawa. Atawakan saddi agama amman agama Allah subhanahu wa ta'ala batil pa inigay tumawa. Atawakan saddi amman syara Allah subhanahu wa ta'ala batil pa ini. Syara, sebelum syara dengan aturan. Syara. Saddi amman syara Allah subhanahu wa ta'ala batil. Okay? Dukin Qur'anin, sebelum bi. Bang niya untarahan ni saddi Qur'anin, iyan si kita hindi. Bang niya painte untarahan ni sebelum puntarale. Atau kan ini painte baya nagantian Quran is sebelum di batil pa ini sebelum di gani pataha at si kawaluin iyan pa inte punto atau akan iyan iseksin maudu'nen is sebelum di balikku al kufru bima yu'badu min dunillah si kawalu iyan magkufur kitebi kinufurwe tebi jay kinahagad we tebi in kemon sagan nafsinum basaddi wat malengkan Allah sinumba saddi amman Allah subhanahu wa ta'ala sumawa in kita kahagat tadi in kemon duk in kemon amal ibadat panumba subay tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ni intarang insyaallah subhanahu wa ta'ala bang pain in kita yung makaiddo panghati makaiddo ilmu Allah subhanahu wa ta'ala bang arak-arak ini painte maglibid na dilalain ni song inarak-arak ni kohol ni song sambatan ng buwa urukan sini bang niya mula haba si may painte na bisara kunyaan magkamali atawakan sumalipid iye si sulang sara akida. Welcome do kung may kapungtin si Facebook damikian si may bilulok tebi ininen
mag-comment sa akaam pinainlai si atagniyaan sala pagtafsir mo ayatin si atagniyaan sala bisaranon iyan ka pong tinaihan manusia ado isab ko magkamali nga niya kite perfecto sa mata may basahin ganing kite kompleto al-kamalu lillah ingka kompletohin si Allah subhanahu wa ta'ala pos billah ibang niya sala iyan ang ban ako ginahobaran ko ang ban syaitan tukbang niya painte tumawa salta kahapan bi ganta makawasag pag-iman tiri si Allah subhanahu wa ta'ala iyan maamban tawfiq Allah subhanahu wa ta'ala dukin amban painte tabang Allah subhanahu wa ta'ala si kidari pos billah ay maap magpampun ko si Allah subhanahu wa ta'ala ubus makukumap si kaan kemon silapal pagkalihante ilo dunya labang ilo akhirat wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.